amogela ka tlhamalalo go tswa studio 10 Auckland Park mono Johannesburg madume ba gaetsho. Mo gaka go tsa bodiragatsi Patrick Shai o tlotsa bolokilwe ka tirelo phitlho e neng utlwisa botlhoko. Balelapa le ditsala ba ne ba kokwane mo Soweto theater go laelana le ene. Shai o ipolaile la matlhatso o fitileng a le dingwaga di le 66. Taelano ya bofelo le mogaka yono wa tsa bodiragatsi. Shai yo neng e le mmamoratwa go balelapa la gagwe ba moarogane le maAforika Borwa. I can't say goodbye. We've had our laughter, we've had our challenges, we've had so many things that we were dealing with. We've had plans. I knew that we want to do something for men, girls and women and boys. I told him that I have lost a hero. And it was only later on when he started changing his ways. He changed his attitude. He changed his behavior. He changed himself holistically for the betterment of not only my mother, my siblings, but for the greater community and the country at large. That is when I realized that my hero had never left. I had left him. My heart is very heavy. He'd always say, it doesn't matter what time of day, doesn't matter what I'm doing, call me and I'll be there. But now I'm privileged to have him as an angel. An angel that I wasn't ready for, but an angel that I've accepted. Papa loved. Mama said, come memorial, he loved deeply. And Papa nakusuna, whether he'd kiss you in front of people that you don't want him to kiss you in front of, but he would kiss you. Shai o tla nna a gopolwa ka gale. Ke a tshepisa to my family that whatever that I learned from my grandfather, I will pass it on to them. Long live Ntate Shai. We will miss you. Leso la gagwe le tlhagisitse kgaratlho ya kgatelelo ya maikutlo segolo thata mo banneng. We are not ashamed of how Patrick Shai departed. We are not embarrassed about how Pat departed. How else was he going to be the voice of suicide beyond the grave without committing it? That was a missed call. Go nile le boikuelo jwa gore loso la gagwe e seke ya nna la lefela. It baffles the mind, therefore, how someone who spent so many years of his life as an activist for the preservation of life goes and ends his own life. But if you look at that, you will notice that it is exactly what is happening to us as the black people of this nation. That when our fathers have fought so hard for the preservation of our lives, that today we ourselves have turned the gun on our own heads, and that we ourselves are fighting against ourselves. The best way to remember Pat and celebrate his life will be for men, in particular, to rise in the fight against GBV. Jita jaaka ane atle a bitsi ba bangwe o bolokilwe kwa Heroes Acre kwa dirapeng tsa baswi tsa West Park mono Johannesburg. Dibui di tlhalositse motlatsa mogokgo wa sekolo sa secondary sa Phomolong jaaka morutabana yo neng a kgathalela tiro ya gagwe ebile a dira ka manontlhotlho ka nako ya tirelo phitlho ya gagwe mo Tlorkop kwa botlhaba jwa Johannesburg. Thembisile Ngendane o bolailwe ka go thuntshiwa kwa ntlenyana ga sekolo beke e fitileng ka la botlhano. Sepodisi sa re ga se itse se se bakileng polao ya gagwe.
Batswalle le ba leloko ba bontsha tlotlo ya bofelo go botshelo jo bo tserweng ga setlhogo. Motlatsa mogokgo wa sekolo sa Phomolong Thembisile Ngendane o tlhalositswe e le mokereki le morutabana wa pelo e ntle. Her passing on has actually made us to begin to ask ourselves a lot of questions than answers. But we are hopeful that law enforcement agencies will do their job. Ngendane o ile a bolawa ka go thunywa ka Labotlhano wa beke e fetileng kwa ntle ga Phomolong Secondary School kwa Tembisa. Polao ya gagwe e beile matlho a botlhe mo pabalesegong kwa dikolong. Ba lelapa la gagwe ba utlwile botlhoko thata. I'm shaking as I'm standing in front of you here. Everybody has spoken. My children have spoken. I'm still in distraught. The last words I said to my mom was, "Thank you, Mama," after she gave me a plate of food. This was Thursday. And in Bonanga, Mama, on Friday, only to get a call in Doba, she's been shot. My mom had all the love in the world she could give off. My mom, her love was unconditional. My mom bekathanda wonke umntu akanaye. Mokuruthamaga wa thuto mo profenseng o khadile thata polao eno. I'm at the house of forgiveness. But as for these killers, forgiveness must escape them. Batlhankela ba sepodisi ba ba santse ba batlisisa mabaka a polao ya Ngendane. Offenses tiro, SABC News, Yorko. Batho ba le bararo ba tlhokafetseng mo kotsing eo go thulaneng thekesi ya minibus le sejana ga sa modiro wa SUV e o fitileng ka matshelo a batho ba le 17 ba bolokilwe mo Leboakgomo kwa Limpopo. Kotsi diragetse mo tselafefong ya N1 gaufi le Mookgophong. Pula ine yana ka nako e tirelo phitlho e tshwarwa e fela maemo a bosa ga ise a kgoreletse batho ba hutsafetseng go tshegetsa ba lelapa. Sina Baloi le bana ba gagwe Palesa le Mashudu ga mmogo le batho ba le 14 ba tlhokafetse ka nako e taxi ya minibus e baneng ba ipagame e tshwara molelo. Ba malapa ba tswa setlhabelo ba re seno se ba utlwisitse botlhoko thata. Nna rata go reta boetapele ba puso ya rena ka bogolong ba tšea taba ye as a provincial disaster ba kgona gore thusa re tla kgona go fola matswalong go sala ngwana o ka kusa gore motswadi mabana o robegile moko ga gole ka se se diregileng. Ba malapa ba neilwe masaledi ao a neng a emetse tlhomamiso ya diteko tsa DNA beke e fetileng ka Labotlhano. Ka taga ke bolela nnete ya ebile di shokisha dikgopolo tsa rona di thinyegile be re sa emela sa se diragetsego mara empa ka lebaka la gore e le thato ya modimo re ipotsa gore e tla re matšatšeng tša ya ra fola. Malapa a mangwe a fitlhilwe baswi ba bone mo tsamaong ya beke ke Katlegonyoni wa Dikgang tsa SABC le Boakgomo. Mo kopong ya beile ya molatofatso wa go ja palamente ka molelo Zandile Mafe, motšhotšhisi Mervyn Menigo o latofatsa Mafe ka gore o dirile se ka ntlha ya fa galefetse mo presidente Cyril Ramaphosa ebile o batla gore molai wa ga Christiane Yanusi wa Luz a gololwe. Menigo a re molatofatso o ipoletse go motlhankedi wa dipatlisiso mo kolonele Christian Theron le gore go na le video e bontshang a dira bosenyi e o e tla dirisiwang ka nako ya tsheko. Mafe o ganne go tshwaela kgetsi ya tswelela. Kanya go gapiwa ka dikgoka ga mosetsana wa dingwaga di le 18 wa mo motseng wa Magogong kwa Taung kwa Bokone Bophirima e bakile gore go jewe matlo a dingaka dingwe tsa setso ka molelo. Ba latofatswa ka gore ke bona ba itseng ka kgang e. Oratile Mothibi o gapilwe ka dikgoka beke e fetileng Sontaga a le motseleng ya go ya gae. Morago ga go mo batla sebaka le ga jana ga ise ya bonwe. Baagi ba gakgametse mme kete ba simolola go felelwa ke tshepo. Tota nna lang nka kry ngwana ke la tlhokagetseng ke sena bothata lang ka mmona hela gore nyakiwo marapa ga go ka itumela.
baagi ba boloditse letsholopatlo mme ba re ba dumela fa Oratile a tla dirisiwa go dira mesunkwane fela ga ba dumele mapodisi a tla ba thusa ka sepe ba ganne go tsa bopaki bo re bo tshwereng le rre wa detective o kolonel ya detective wa Motaung bopaki bo ke confession late we recordile a bua gore ene mmereko wa gagwe ke eng mo soseng se shutlhe ha mapodisa a sa tle gompieno re tshotse tshwetsa gore ra go bona gore ra yang garaspane ra go kraya se re se kreyang gore go ntsha ngwana go le gagwe mme mapodisi ona a re ga a dire ka mokgwao. The police cannot act on rumors or, I want to say, allegations. We need physical evidence. Ga go ope yo o tshwereng. Itumeleng Kgajane, SABC News, Mookgophong, Motaung. Dikgang tsa rona di teng mo YouTube mme o ka di fitlhelela ka Ditaba -dikgang mme le mo Twitter re teng ka @ditaba_dikgang. Tsamaisiweng ano di khutla fa jaanong re sutela Bosa go boa re kopana gape mo nakong e tlang robadiwa.